Сәлем достар, бүгін біз әдемі шрифтті жазуға үйренеміз. Бірінші старт деп басамыз. Орыс тілін. Бір екі каналға жазылу керек. Подвигить. Болды. Şimdi создать шрифт болады. Мысалы бізге привет. Осылай готовы 10 шрифті шығады. Осымен алтауы бар. Сосын біз не істей аламыз? Создать мем. Угодила, знаете, что темненько. Вы знаете, что там очень много маленьких шайк. И моя бабушка это случайно видела. Короче, что сейчас произошло? Моя бабушка уронила. I feel something familiar. I can't remember where we met before. Another me is flying around. And told me that it's gold free. I wanna touch everything. I feel something familiar. I can't remember where we met before. Another me is flying around. And told me that it's gold free. I wanna touch everything.